Anyang aki din. Gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar nana, ken 1/4 abarako akape. Mabiit laang nardaw, alaag tigat-gatangam. Ay ken kwa, may 1 kilo akar ti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam kadagiti putot mau. Ikawan anana. Oo, adto iti bayad na. Ayun gayam nardaw. Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Aywan, nana. Ay nasayaat nga ron do kasta. Agawidan, tapno iliwan namat dagiti anak yaw. Wen nga rod nana. Manumet at awan asaan na nakadenden na dagiti anak me. Apay no agawid, ang sublipay. Ay saanan nana. Dito'y kanulatan nga agsapol, iti panggedan na. Asino nga ita kinlugan ti arkilaan paray. Numapanyusukunan ni Bakat Mau iya Manila. Dahit nga ti parikot ko pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na paray. Sino abayaw mo pare? Ni Nestor. Ayun gaya man niya. Addawan nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman. Numano ti arkila aging ga Manila pare. Ay, una paray. Damag kiti mapangkwalain na di balayda inton malam. Kasaritak tuma paray. Agyamanak pare Nonyat ibagana. Ichat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin lakay ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man niyayan ni Bayaw Nestor bakay. Ha? Mapan ko man bulutin ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kaya kasaritak mo laang may papan iti van nga iman maniho na. Apay tivan? Arkilain ka no ni Parinar daw nung mapanda sukunan ni Bakat na di Manila. Wan gayam, ta umadani mo tanti panagawid ni Loding. Wain bakay. Ala, inakbiitay. Mangantayo nung makaawid ak. Mabita laang. Malaing kan, saan ka mabayag manan ijay? Kaya't mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan mat mare, apay saan mo ay anakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan Mare? Friend kami iti Facebook. Ngam saan na ka-interesado ko nakmanan. Sika talaga mare. Katuan mat. Amo mat. Idi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay, agbibisin. Anya? Iso asaan na ka-interesado iti biyag na. Marurudag lang, anya lagi din. Mabisinak lakay. Anya nga ro di kayat mo asidaan, bakit? Siyak man ti mapanagkita iti tersena ni Nana Bella. Apay, saan mo akayat dagiti insangput mo asidaan? Si kakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun Addala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakarwarak man mat. Nagmalmalum anat naturog tinararamid ta. Mala, in ka nga ro din. Ta siya kung ti mangiluto iti gatangam no sumangpot ka. Ay naapo, kuna lakit din no asino tinakasusuon iti batya. Si kamo gaya mare. Luding? Wan, siya nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin, gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya.
Mala, gumatang ka man kiti tilakot. Ah? Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kana dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso ti sinusuon ko. Hay, amom, bakit kang anya? Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid sida iti kakasta? Ha? Maariya kakon. What? Ay danga. Isumat ti indakdakkel mo dagitoy. Sa ita. Ay sus. Nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsidsida? Pao na yan? Apay ngamin aya, anyang iti maaramidam no saan ko akayat kat maariya kak nga rod. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas ditay lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabroda na gawid. Asaan na kano nakayat nga agsida iti banak? Gaputa maariyak? Ay, nga lagi din. Dita ka man langan. Ha! Nay, nasabat mo ni Baki kang ditadalan ko nam? Wala na, adala ko na nga agurong, kaskada benek, kaskada kuskusilang, nga sana kagimatang. Na, apay gaya saan ka agimbatang? Kat dayjay ko matimayat asida ang tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad. Namimpinsanan nga impromise ko iti bagi. Asaan akon nga agsidapay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never kunakmanan. Diyak man amo nana, ngam basta maariya kak matan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukul. Ay, pulos asaan akon nga agsida. Hiya. Si kakit di mat. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mo dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabrod anana. Ngam ita ta naka-abroda. Kat saan matan anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam no anyat gatangam tay lakwan ka. Kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na. Naimbaglagid din ta saan ko pinasubsuban ti danga. Una yan, mare. Ay, nay, sulaan tinapuuta ka na ba na yabro, tanagawid? Asaan ka nun nga agsidsida ka dagiti sidaan nga indakkel na? Ho, tiawanan ba inaluding? Bay amon, mare. Kasla saan kamot anairwam iti ugali na. Si kalangaro dun tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, ah? Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day tala ko medyo daya. Sigurado amay bus ijay. Kat, si Kangay, saan ka agumantang? Gumatang Dua abaso nga gurong ta igisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabit lang rod mare, taitakalan ka. Nagkapula nga iya abroad, saan nga agsida iti agorong, kas kada benak, bakay? Wan ka no lakay. Isumot imbaga na kinibaki kang hindi nagsabat da iji kalsada. Anya laki din. Nakababain man dahi tama pan na imbagbagay ti tao. Amo man da iji aluding. Napanlay iji abroad. Itaan nagawid. Saan ka nun agsidsida iti agorong tamaariyak ka nun? Anya? Ay salbag. Isumit tindakkel na. Kin iso ti pamuspusan asidsida ay hindi saan pa anak abroad. Adamotin ati kwarta na. Iso akastan ti bagbagana. Ay, agpapankas ta. Saan arumba nga kasya ti ibagana? Saan nga agsidsida nga? Ay, nakababain man. Bareng ano saan nantun akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding.
Naimatan apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Ha? Panang ibabain nga ibagbagamot si Kanardo? Ne, tagin di ka pa ilang awan amumat. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaaryak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilang. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nag-abroad? Iso ti pampamuspusan tayo no kas nga awan si daan. Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi. Nagawid ka, maaryak kan? Kat pudnumat, manipod ita. Saan akon nga agsida iti anyaman asidaan amaala ijay taltalon. Ultimo kunak tumag. Anya? Paunayin ludeng. Siyak matan nga asawam ti maibabain gapo iti kastang aramid mo. Ibagbagak laang tipod no anya. No kunak asaan akon nga agsida. Saanan? Maariya ka kun atalaga. Iya! Anyat la ko yung asidaan, nana. Anya aya si daan ti sapsapulam ludeng. Karnay wunaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ejay iged. Fresh dagita. Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray kasanok ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian ibaga kada kayo? Asaan akon nga agsidsida iti natang, malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamutan ludeng. Ibagbagak lang tipod no nana. Anya ngay nga raw tisidsida itan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas takaday. Katwan anana, anya pa'y ngay. Basta siya, maariya ka kun kadagiti maalala iti taltalon kunak manen. Ultimo bugoong jak kayatan. Yak. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay na, namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Alang nga raw, golpe man tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidam. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo a pork, may sa kilo a chicken, kan may sa kilo a bangus. Nayunamatan iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Mala, mabiit laang. Alaag, tigat-gatangam. Dahito man half kilo abunga ti parya, nana. Manugahan ti man sa kilo. Ah, ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko, nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti laok ko. Ay, imbag kayo pa'y. Takayat yulat ta ti agsida iti natang. Apay kit din asaan, nana. Katno dagito iti nasustansya. Nang runa day ti bunga ti parya. Nakunak day ta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan, kadagiti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na day ta? Ay, wan! Imbaga na itay imay gimatang. Pakbag akabang set kunana nga raw. Kan, saan ka nung nagsidsida iti inabraw? Anya? Ay, una yun, aluding. Ay, sumgar na giti kalbo no mangagdaray ta nga imbaga na. Anya lakit din. Ay, uray siyak nga ron. Sa anak lang asimgar iti imbaga na. Naasarak pa'y kit di Una yun, aluding. Idi saan pa nag-abroad? Ultimo sa bunga na'y asaan pa'y unay arimwar. Mapanaalaan nga uray saan pa'y kumaamabalain. Nasubraan mo't nga nudan, nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din. Kabsat ko la siguro ni Luding, idi pa'y laang tinong pakon tikas niya pa nagsasauna. Ha? Agasam man, pakbot akabang bangsit ko na nakano kini Nana Bella. Bugong akabang bangsit, anya laki din. Ay, uray no saan mo agkabsat, kat mabalin mo latama datong paan. Anya? Katuan man,
Awanan ba gidi Nabanlangi jay Saudi iti mano at tawan? Nagawid, kariyag na di mo goang. Mariyag di mo goong am kaslamat duling at tuyo ti itsura na. Ha? Kituan mat. Ay, mariyag ka no. Angam, ay sus, mas nakarariyak matilangan na. Tidang nga babae. Ay, sapay la kumangaron ata saan ama ibusti kwarta na. Tapno anda ka na yung tiigatang na iti agkakaimas sa sidaan. Tapno, saan to nakababain ka po iti nailawlaw ang imbagbaga na. Oh. Apay anak kamuleng-leng kamatlatan di talo ding. Ha? Apay, adda parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Inka ije tersena. Nagbayagan ngay. Anya gumatang nga ibagbagam. Kat amumat na ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang itinaimas asidaan. Anya laki ding. Ne, hey, katanya ter aramidom ngay. No awan ti igatang mo. Ay kating kamang sapul Ado ti maala ije taltalon. No lakit din nagagat ka ama pa nagsapul. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao. Awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Diyos mio, Marimar! Ha? Bakikang? Kung naglagit din o asin, o di kasla uong, ang nakakalugong dito'y igit di kalsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamat lagayam luding. Anya? Kung nakmanusaan kan nga agsida iti kakasta. Ay na, nagdagaang di panawan. Nga madagagit din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo ngamin aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? Ha? Naibusan di kwartam. Anya? Idi kagab-gab umidya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kagasta. Kung nampay amaariyag ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagam, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oh, no salbagat. Nasalsalbag ka ba'y? Oh, kung kundit ka mat, asaan nga agsida iti kakasta? Ngamita nga awanan ti masidam. Umay kamat lang nga rodagala. Anya lagit din aya, luding apiling. Ha! Nay, anya nga day tayong kabel mo iti sakaw. Uray lang tad. Ah? Ay, kwa. Agurong nana. Imbagla akargaak man iti buggoong. Anya, kunak man no saan mo akayat ti agsida iti kasta. Ninanamot. Kun kunaklaang mat aday jay. Da kayong mat. Kunak na ibagbagamat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagapgapo medya abroad. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarod ti kasta si daan. Ala, saanan ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin ada rasudos? No ada kwartam, aguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daan. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng!
tarigan. Kasla nalpas mo nga intupra. Ngam, sinublim mananakinan. Anya, Katuan mat, ay apo siyak pa'y din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. gusto ko mamatan alakay. Naglaing kan tumot ngamin nga agsaw iti patapos. Kunamlano agnanayon nga dakwartam. Ah, Anya nga ita, dagiti imbagbagam akaariek mo na sidaan, isumot lang tiyan ano sam amapan alalaan iti taltalon, tapno addalamat sida. Anya lakit din. ala, saanan ang maulit lakay. Promise. Makapasar ti kasta nga aramid mo. Pangaasim tagbal-baliw ka kumamatan. Ay, anya laki din. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awam magayam ti usarem a martilyo anak kaw. Uwin nga rod nanang. Adama kidi ati lansa. Awam ti pagmartilyo ta. Mapanaklangin bumulot iti andamari ising nanang. Ah, adda nga ta ita. Ada siguro agtudtudo mo. Awan siguro tinapanan na. Maala, ingkagarudan anak kaw. Tapno may simpata daytoy galba. Medyo nakapsot pailaan daytoy kriseng. Ngam napigsa ka naw ti sumaruno a bagyaw. Ay, sapay la kumaata nakapsot ni Dante nanang. Sapay la kumatakas laki ni Krising mutlaan. Oh, Mare, si kamot gayam. Wan mare, umayak ko mabumulot iti martilyo kanila kay mo. Ha? Isimpa la ko matigal ba, ibanda ti kusina mi mare. Ay, wala, Mare. Ni, madaman ti bagyo a Krising. Kit adamanan ka no si sumaruno. Ay, wan, Mare. Kalpasan ni Krising, sumarunomot ni Dante. Ay, gusto ko mamutin Sapay medyo asidag tayo iti karayan. Kabut-buteng nung umato ti danong. Wan nga rod, Mare. Ala, mabait laang ha. Sa pulak ti martilyo nilakay ko iti pangikabkabilan na. Nay, si kamagayang paray. Nagapamay. Apit, nakapitpitak ka. Nagkapuak iti banggag baray. Napan ko man simpa dagin. Laskin nga simpa iti banggag may. Sika nga paray. Nagkapamay. Kas labuti mo na ito imot mo. Ha? Ay, mong paray, yara tayo tayo. Anya? No kaya mo, di umay kayo palay, tag-shot takinay. So, mula nagbagbag yun. Awan mararamay. Ay. Paspay lang baray. Magsagana ki din ka na. Madama ti bagyo na. Alpasan na ito'y krisaying. Adapay ti bagyong Dante asumarono. Una, danag mo na yan. Kas ka la babae, mamadandanagan mo na yung hay. Anya? Umay kakidi di palay, sumaruno ka ta, uminom ta. Irwar ko man, di pagkanta, kakabarbaraw. Ay! Nagmayat yung minahong kabayata, di pa nagkankanta, May gayang bimulot ni Baklay ti martilyo ba kay? Wan lakay. Naimbag ta dapay ti maysa martilyo. Wan nga ron. May binulot ni pare Berting ti may sa martilyo idi kalman. Isimpa na kanumot ti pagin-inlawan da. Kunay, nagsasarunon ti bagyo na. Hay, wan nga rod. Numalpas na ito Krising. At dapay ni Dante nga umay. Ay, gusto ko mamot din Wan nga rod. Nakabutbutong dito ayan tayo nga asidag ti karayan. Sapay la kumaa. Tasaan nga ngumato unay ti danaw. Mabigatay bakit? Daita nga rod. Daita launay ti pagbutbut ngan ti kaduan. Nung umato ti danom, ije karayan.
atan di ta pagkantaan. Isunto mo lang agbagbag yun. Agkanta takidi na. Bilay. Ay wala, nagmayat ti agkan-kanta ita. Taawan maar-arami. Isumay ka. Malang, ang kasapulin ti Mike Kinsongbaw. Ito kumanta, man iti paborito ka kanta. Ah, anyat paboritom ayan. Kanta, mantay. Our love is unconditional. We know it from the start. Apay, oray Ilocano tayo Kaya tayo mo ti kumanta iti country song Yalaki di. Ay gaya man niya. Day tagayam ti kanayon mo akantaan. Sipod pa'y. Agkanta man mo iti Ilocano song. Anya ngay mga Ilocano song day ta. Bakay. It amin ang aamakitak lakay. Panglamay. Ano mo? Malang, sa pulam nga raw, tayo ipaspasapol ka. Tarog yan, tanti kumantang. Agasim man da kita agaruba na nang. Ah, Kabayatan ti bagyo. Kan kabayatan ang madandanagan na kiti daduma akaruba. Gapo iti nagpigsa nga angin kun todo. Mayat mo ti panagkankanta da andong kan piling. Wungar, kaslada maging insulto. Niloy da mismo akaabay da iti balay. Agisimsimpada iti kalba iti balay da nga oray todo. Imbisa mapandatulungan. Nagmayat pa ilang ti panagkangkantada. Uray dala ipukpukaw kan ikis ti panagkantada. Pakita damat ti aglawlaw ang madandanagan ti amin. Sa bagay, simintado nga amin na sulit ti balay da. Iso nakarelax dalaang ita amada mga agbagbagyo. Sanda nga amo at tumulong iti pada da ata. Uray kumasaan da ang mapantumulong. Saan kumakasta nga agkakantada. Kabayatan ang madandanagan ti kaadwa. Idi pa akastada na kita nana. Iso asaanan na nakaskasdaa. Anya lakit din daandong agasawa lakay. On nga rod ba kayo? Busy ti amin nga, gisimsimpa iti galba. Kas kada amin ang mabalin ang may simpa. Nga misoda, nagmayat ti panagkankantada. Oray dala ipukaw ti kantana. Sapay nagpigsa. Makatitilang iti lapayang. Kasanda, makarik na. Makarik na dayang ngamin nagita nga agasawa. Kat idi pa ay akasta ti ugali da. Nawan bagyo no todo. Sanda mo nagkanda no agininig. Nung bitang agbagbagyo, nagpig sa ti angin kanto daw. Isumit ti panagkantada. Krising pa ilaang da ito abagyo ita. Makita man no aging kain dong sumangpot ti sumaron no abagyo kat kumanantada pa ila akasta. Napigpig sa kanoka ni Dantay. Nung da ito krising amadama. Aywan, iso din nabuyak iti TV iti rabi ilakay. Ay, salpag na kita akaruba. Di da pa amo ti tumulong iti karuba na. Naimbag kumamot na oray sa anda mapantumulong. Basta sa andang agkankanta akasta. Sa pinaka full volume ti video okay da. Nyalakit din. Lakay, nakastrak matgaya man ni Bagyong Dantay. Wangarap pa kay. Nakapay mga simrel adyo. Iso kita amnay, nagpig sa ti angin kanto lang. Saan ang makaapekto day takadata lakay? Ayun Simintado amin na sulit. Balay ta. Iso na lang at asidag ta iti karayan. Malayo sa bituka. Ha? Tagalog ka? Alain takit din ija kusina. Insagana kun ti pamigat na. Nagluto ak iti tinapakan itlog. Kalpasan ti panangan ta, agkantata manan. Ay, uwi na. So, malati pang panunutag kahit bakay. Awang nga rin, mararami ti agkantata. Ado nga min tinapanunot ko a title ti kanta asaan ko anakanta iti kalman ka. Ay, uray siya bakay. Ado mo, tinalagip ko a title ti kanta-kanta. Ay, tintong madamdo na. Ala, intangarod mga hanan lakay.
na yan ay akaruba. Hay, manipod ini ng rugi ti bagyo a Krising. Nagkakantada. Aging ga itasimbang peten ti bagyong dantay. Ay niyalaki din. Ay, di daan mo ti makipag-Greek na itaglawlaw da. Adaw ti lumablabas ang mapaman ija iskwilaan. Tamabuteng da itinapig sa atudo ken agay. Ngamdag ita apiling ken ando. Kasla saan da makarik na. Nagmayat pa ilaan ti managkankantada. Ay, agasem man. Talo aldawin nga kang kantada. Naimbag ko mama no nagmamayat ti kantada. Pasig mo ta sila. At adangaraw nga ipigpig sana ti tudaw gapo iti panagkangkantada. Alagi din nana. Bitbitin tan dagiti napatag nga alain ta. Inta mo tin ija iskwilaan. Ang mga nadadda pa nga ipigsa na ti tudong itong rabiing. Ay na, nakabutbutang ni dumanon ti danom ti karayan. Aging ganito yung balay. Kabutbutang nanang. Awan nga tati panggap dagita akaruba mapan ija eskwilaan lakay. Awan na siguro. Tani, nagpigsa ti angin kinto daw. Nagmayat pa lang ti panagkankantada. Ay, ida pa ilakot nga agsagana. Kas lang aron awan ti bubutngan da. Alakit din. Alaang tibag nga insaganak tabit-bitot mo tayo tibag ko lakay. Intan ija eskwilaan. Awan makay. Muntang aro da. Laging nakakubli. Ay, kung naklaki din no saan kayo nga umay, mare. Anya saan? Pagyanan mi ngay mo't ijahin o maduti danom ija karayan. Kaya kay karuba tayo nga ijay. Saan na nga umay? Ha? Asino ti ibagbagang mari? Asino pa'y kumangay, mare? No saan na dagiti agkan-kantang ori madamang agbagbagyo. Kunaklakit din. Jak amo ka dako ada mari. Itay limabas kami ijay. Madama pa ilang ti panagkankantada nga agasawa. Anya? Pulos nga awan da danagan da iti bagyo. Nakarelax da ijay balay da. Kabayatan ti panagkankantada. Ay, anya laki din. Ngam bayamon Tinapat na kadada tayo ita dito yung iskwilaan. Safe tayo dito eh. Adayo tayo, iji karayan. Bakay! Ay, bakay! Ay, nagpigsa mo tintinong iti karayan. Ha? Ha? Di mano nang di pala iti tanong bakay. Ay, ayun nga paiso lakay. Hala, kasanon dagiti usarta. Bakay! Ay, mangrugin na marbatili kong tipalay. Umay kang bakay! Rumwartan! Uray nagpigsa ti tudaw! Ang mga numayanot tamay to! Intan! Ay! Apayasan ka matagtagari kumare. Agpampanunot ka kadimanin iti title ti kanta-kanta, kalpasan ti bagyong Dante. Ayan niya laki din. Si kakit di mat mare. Kas ka lamangin insulto iti kasta nga ibagbagam. Anya? Mangin insulto nga ibagbagamit, mare. Sana ka mangin insulto anya. Ibagbagak lang ti podno. Ayun gayam, kasano kayo nga makakanta. Kit di nagasamot ti danom ti karayan ti balayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek ita mare. Kasano kamin ngay kinilakay ko. Awan apulos ti usar mi anailigtas. Ha? Ay, katanya nga ita. Idi madama pa lang ti bagyong krising. Nawaya ko panagsagana yo. Ngam, apong, saan mo ta nagpipigsa mo ti kanta yung agasawa? Daan nga limukan nga. Diyan kita kang kantain nyo, idi. Ha? Kabayatan na busy, kan madandanagan ti aglawlaw. Busy kayo mo ngagkan-kanta kanila kay mo. Da kayo, ti mangin insulto, iti kasta nga ramidyo. Mare. Anya nga ita, awa na pulos tinailigtas sa gamit yo. Agyaman kayo latan nakasangbot kayo pa nga nakarwar iya balayo. Tano saan? Sigurado pinag-aagawan da kayon ti agatol. Kas kada paltat iya karayan. Ayan niya laki din.
Ano adda maitulong yu kada kami iti asawa. Imbes ama siyang titatao kata kayo, gapo iti napasamak iti balayo, ngam saan? Taad dapay kit din ti mangibaga, agunggo na yo! Anya? Saan nga agsakit tinakam mo Nga oray kas ti ibagbaga ti tattao. Gapo taam mo yung mat iti bagbagi yo, nga adamot pasol yo. Mare. Nagpigsa ti todo kun angin, ngam apo! Nagmayat ti paragkankan tayong agasawa. Akas laawanan ti sumarunong aldaw ang mabalin apa nagkanta. Pasensya ka na, ngam awan ti maitulong mi kada kayo. Jay asi mi kada kayo, kat nasukatan iti rurod. Anya lakit din. Anya laki din ngamin pare. Madamang agbagbagyaw. Ngam nagmayat ti panagkankan tayo nga agasawa. Paray. No kumangamin idagrugrugi pa lang ti bagyaw. Insagana yu kuma dagiti mabalay na may sagana. Imbunag yu kuma dito iskwilaan. Ay, Tauray di nagastida na ti karayan ti balayaw. At least, naisalbar yu kuma dagiti importante nga usaryaw. paray. Idi mo ngamin madamang agbumbunag dagiti daduma karuba. Kahit mayatlat ti kantayo kung nibaga mo. Kaslawan dadanagan niyo. Pasensya paray. Pasensya ka mo't paray. Tawan ti maitulong ko king ka. Urayin nyo latan ti itulong ti barangay kada kayaw. Ay, kasanuta pa'y itan lakay. Bakay. Uray adda itulong ti gobyerno kadagiti na bagyo. Saan lata nga umdas? Sayang dagiti amin apundar ta nga usar. Namu tala kumakas ti mapasama. Nagsagana ta kuma. Saan ta kuman nagkankanta kabayatan di napigsa nga angin kintuda. Basol tamat kit di lakay. Awan ti sabali apabasulan ta no saan atibagita mismo. Iti ka ano man. Saan na mauli day bakay. Ay, nagpigsan to mga min ni Dante. Una yan, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Mare, adala ko nga mangga? Hay, unay kan mare. Siguro, no ulag na ita, tinukaw na kan salbag. Anya? Day tama ni neta. Sangsangwam day talako ka mangga. Anya lagi din. Ayun! Jakmat lang napansinan. Una yan? Sus! Kaslamat amin alina o day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita dagita nagdadakal amangga dita sangom. No nyalo unay ayat ipampanunutang. Si kakit dimat. Nagadumanan ana ibagam si kabakla. Mala, mano a kilo ayat igatangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay. Mabidlang, mare. Anya dagita nagbubukol nga imot mo, Mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak nga minunay, iso anapanak gimatang inja ni baklita. Ah, ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, Mare. Kat, saan mat ajay oras timangan? Si kamat. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan terse na ni baklita, Mare. Inakman gumatang iti si daan mi. Ay, katwa na. Barang saan pa'y nagsara.
Ala, mapan ka nga rodan, Mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat ko ni Brenda, Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan, Mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, una yun day a babae. Rabi nga manganti mangga. Siguro, masikog day jay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit di mat, Mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Adumot ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Oh. Anya tamo tayo ngay. No, damot aramiden da milagraw. What? Oy, nag-advance mat una yan dahil panunot mo, Mari Tonya. Ay na, ibagbagak laang tipod no, Maray. Amok ti mapaspasamak iti biyag na day Brenda. Awan asawa na, ngam adaw ti lalaki na. Iyus, Anya? iso nga amok, masikog day jay. Agasuman, kundi gatang iti mangga kanen na kanumot kit rumabiin. Amok, agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaga na ken ka, ha? Ay, amo mata ni Tonya. Amin na makita na kit adamadi aka ipapanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kaigam iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan, Mare. Iso timbaga na, iti simublat ken ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan amabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak man mo ken kuha na. O, kisti saba. Ta ibaga na pa'y kan kang ado ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta nga imbaga, Mare. Matungpak day iti left and right kunak tumat. Ala tumpaam. Maruwam a babae. Day tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labidamot. Maminsan pa'y... Lablabidam ko ng pailang, ha? Ne, apay nga atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo imbagbagay yung tersena ni Bakla. Alaman, ibagaman dito isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matin imbagbagang agninawakon. Kantidakas na pa'y, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak ijabalay. Malamang, iso din nakasikog kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa'y, day tati maganap mo salbag ka. Awanan ka itibain. Amin matan kat ikam itidakas akay papanan na. Maminsan pa'y Tonya, maminsan pa'y ha, salbag ka. Ay, naapaw. Una yun dahi akulay ti rupam si Katonya. Kasla na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaraw. Tama nga no si ti pagdasalan ti pungtot ko iti Deja Brenda. Oh, si Kapay lang ti daganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunangamin ken ka at tila mapan mo ibagbaga iti tersena ni Bakla. Anya nga ita, tinungpa na kalangarod iti kap na kam atong pa. Sumardan ka ko na. Ne. Dayta ngamin di paglayngam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam tupay, tapno tungpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun dayta rupam iti tungpa nga awan patinggana. Anya lakit din. Ay, naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, Mare. Aywan, Mare.
Maminsan pa'y talaga ang mapanak-istoryaan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko kankwana. Hay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man, tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tungpakan kuana. Ay, marurodak man iti tattao akas kankwana. Saan mat nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay ni iti kasday nga aramid na. Sa bagay matkat ni, Awanan ba inday di aton niya? Ure man no aglinipat kami kumari no kasday mutlaang ti ugali na. No awan kumarik awan laang. Anya lakit din. Kat, saan na kumamat ang raman mare, unay kan? Ag kumari talatamat unay yan? Sino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod idikalman, mare? Ha? Sino ang lalaki ti bagbagam, mare? Di ka man agindi di nga awan ang mo, Marilisa. Anya? Kano na palabas kayo idikalman, nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Uwan, mare. Naira na ngamin nga damapan ko alaan ijay laod idikalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada. Ay kat nagkuyog kami Amo, mare, ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay sika talaga, mare. Amumot nga adda asawak. Kan maysa, si aasawa mat ni pare kulas. Amom itapanawan, adaman asawa wunno awan. No ti panagkunam kat adda something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka, mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, anya lakit din. Apay, mare? Saan ka kadipay? Anagnagkam, hindi pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Katpudno matibagbagakan ka, mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apatsyag. Adda saan anasayat ngar aramiden da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, sika talaga, mare. Amin mata na makitam kat ikami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na, mare. Saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak kunak tumat. Ala, andaken ka day tamare, ngam no siya. Saan ko apat dyan, tibagbagang? Ay, salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na, mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimed a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day jay. Ay, jak amuno anyat maaramidak no makitak ti panagropro pa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadua na panayay balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti sana budno alablabiden na. Payman day a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day taadamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ay, wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kay di balay damare. Kasarita man na imbag. Wan mare, talagang aramidak day ta. Saan laang apan nakisarita. Talaga ang matungtaken maisagunot ko day jay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka moten iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak matlatan, Lisa.
Talaga adamagampay laang no apay atinumpa ka. May sapay. Hoy! Anya ka din tiraramidam! Salbag ka! Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang urgukan ka! Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimad a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam laang anagkuyog kami. Tilamad tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad ebidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain. No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang anagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Tinumpak iti nagsasaro no. Anya? Kit nan ano ngayon tirupa na? Bibiyang ko kumaitirupa na. Tinapatag kanya. Natumpak iti namitlo. Ay, una yun bakit? Kaasi mo tirupa na no kasta. Sapay rapas si dakula mo. Sa anak anaasikan ko na lakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apong tot tinagari iti bagik. Ay, yan laki din aya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day di ababay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwa na. Bakit? Nagalas ti ugali na day di ababay. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Kanya lakit din! Nay, lana mo day pulpulagid mo di tarupam, Tonya. Agtal na ka. Abay, nasaniitin day tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man tauray namin anuda atong paang day tarupam. Kat saan kalata ang mapukpukawan iti namnama amang ipapaan iti bambanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardeng ka. Tamangan no si kamot itong pa. Aha! Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalin. Apay, manupay ayati masapol amang tungpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Ay, Kita man, saan pa yan at tumalab day talana nga ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatres pa'y laang ti ima ni Lisa dita. Anya laki deng. Ay, naabaw! Kung laki din no asino kan. Si kamagayam to niya. Ay, si kamot kardo. Kas ba al-alya ti panangkitam kanyak, takas tao na yapan nakakigtot mo. kas kamo lamang gagamutan iti kasta lang am. Anya? Day tagayam ti bagbagada, tinungpa ni Brenda, kinlisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka nagiti makitkita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sabali akay papanan. Apay, adaam mom aya itinapasamak si kakardaw, takas ti bagbagam kanyak. Alaman, Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa kanya. Ay, gusto niya. anya? Nimbaglangan na. Tasanak adagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kan ti asawa. Ay, salbag ka. Baliwam na itang ugalay. Tani, kaasi mo day tarupa mamatongtong pa. Gapulangit ikinatarabitab mo. Nyalaki day. Oh, nakita man nanda ito imot ko apinyak ng orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit dimot mare, awan mati bagbaga. Anyat amok, no plan-plan wamanan ang mapan ibagay iti tattao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo mati tao, gapo iti kastang aramid mo. Kwa?
Ay, pasensya ka kuman, Mare. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Ay, nasaya at no pudno na itang imbaga, Mare. Tungpaan ka kumankat. Yay uray la ag-black na itarupam. Makapakay blood ka, babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Taintulod na tiginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha! Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan, Mare? Si kakit di man. Anya? Ikarik, saanan ang maulit pa'y ti inaramid ko, idi kada kayo ka ni Pare Kulas. Aklo na ka naglablaba sa kunay. Nasaya at kit di ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko, Mare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay ti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit, Mare. Nasakitan da ito'y rupak, iti tungpang awan patinggana. Husto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom amainom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalim masi kan ti mapanagsak daw. Ibaw nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day ti sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kit de. Unay mo dato eh. Nasakit mo nga rin na talaga ti itul-tul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagrasrason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Ya? Inton kwan, pumayso lang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apay ngayon, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mo. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? At ay balay, nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaunak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam dayjay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kasjay nilan daw. No maabak dayjay iti sugal, adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y lasinakdok ti usaran. Oh, hindi pa ilang kasya ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit kano ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa a lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra.
No sa bali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinaganak na. Aywan iso abilibak at talaga kinimari tan anusan nalata nila kay na nga uray kas jay na. An anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pay lang nga insublidan ni parilan daw. Anya laki daing. Ay, si Kamot Lando, kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan nanang. Anyaya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi ti pa nagkikita yung kanya yo. Saan akas ta, ngamsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasam man, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mangar aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki, nasakibang nga ti tel-tel ka. Apay, ano ni man? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo meten panagsak daw, kat isu pa yun ti agsak daw. Anyalakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insublidahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak kaw, manong tiryong. Ngamay na, awan lata. Ti pala makarik na at ibain ti awanan bain nga anak mau. Idi na minsan ngay may dito balay. Binagbagaak ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan kwa na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na ti nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Ti makitangtangdan. Isupay ti agasikaso di balay da no kas di asumangpet iti balam. Ay. Ngam di lang daw. At dalang iti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuy-buya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilandaw. Intun bigat ipanagmulan ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwa paray. Saan? Agsakit ngamin ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay. Nasakit ti tel-tel ko ita ko nakumparay. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo. Sa makasta paray Anya kitag sakit ti tel-tel mo intun bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. Naikalis lang ti dila mo. Paray. Ha? Galaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Nagalas matin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalas na talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitang dan. Ay salbag a kinasadot day ta. Ay, dilag ba inday alando? Di na kaya tagtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti tel-tel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan daw? Tunggal ada mangawis kan kapakitang danan, agkadkad ka. Sana mga gagagag. Nawan tiriri na.
Kadakar rin na, may niya laki din ay amay. Anya? Nasa kingar mo tital-til ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit na sakit titul-tul, nasakit titul-tul. No agsakit tulaang agpaiso day tatul-tul mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan ah. Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kas jay nilandong anak ko. Kat maan usam latta. Nanang. Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latta mo. Awan latta nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, oo na yan ti anak ko, aya. Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag ken kuana. Isi namon, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi namon. No iso ti wagas, tapno agbalbalew. Apay kiday, anya laki din na yan. Bakay, nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Bakay, pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na pangasin. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako nakundi sakit. Puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko bakit. Ay, marikata nakpahinga umangay. Nagpudot titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Anya, hindi kakindi mo sanda. Apekas tamot, hindi bagbakam. Naslasan anak mo ito nga isakit nga asawam. Ay, pangasim gumamot din. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Ay, kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbaga na. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? anya. Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaang met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay mat kit di ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki ding. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulaang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, nagtrabaho ka. Oho, jaklapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Ya ala. Gusto ko mamot din. Bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arulan. Nagbalbaliw tarupang, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apay nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan
Takanayon mo med ngamin nga irason ana sakit ti teltel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliwa ka. Lalaka mo iti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululdag. Oh. Kay, isumati na kairwaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabawat-wat kas kada iga daw anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nang runa kat pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalandong. Yang kelmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Siguro, napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Angkal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapada sa mo na ospital, gapo iti sakit ti telkel mo. Salbag ka. Ay, idilang na dyan kay. San itan? Nyalaki iti. Nahaw, sa kalagaya magnakam, no dadani kan nga high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti teltel mo. Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, angkal. Saan na maulay? Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno saan na sumakit na itatel-tel mo. Gapaw, ititaba. Yunay day nga aramid mo si Kalando. Apay ayamanan nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapalit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti teltel mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbag kini ti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasanumang aming ka. Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti magbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni angkal. Kastoy kasjay. Kaskada salag. Trabaho ta. Napabungan na matay. Kung kurado. Unay mo. Iso ti magbakala. Ang laki. Dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti daganas na nga agunget. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akastat ibagbagam. Anya. Ay may samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel-tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakastat ibagbagadakin ka, makaunget ka. Siyak ti makaunget, durabang ka kidin, nay. Ay sana makait. Sana. Sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka.
Siya mat di makauta kita ama. Day tati maganap mo, hindi kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.